نورمان جلال او کچا کرد کد 13 ایلونه و مهدا لسری حلب و کوبانی هاتو بو رواندن هات رزگار کرن یعنی جروجا رواندن و ام بویره د شوپینن ایروجی خبر خوش ددموا او هات رزگار کرن لی 4 تلیین و هاتنه شکاندن دیساجی باش بو تشتکی خراب نه هات سری و بلا چاوین مالباتا و رونی بن از اجوارا بیجم چاوا هات رزگار کرن ام به مالباتا و را آخفین اندامه که مالباته جرودا و را گوت نورمان ایرو سر سبه هاتی رزگار کرن دو چکدارین عمشاتان برانبری 10,000 یورو او رزگار کرنه او را دستی مالباتا وی کرنه لگوری زانیارین کو دانه روداوه نورمان جالی چکدارین عمشاتان با لسریا حلب و کوبانی هاتبو رواندنو و او بربونه افرینه لگوری داخویانی مالباتاوی جبور روداوه نورمان نهال نخوشخانه که حلبت درمان کرن روشاوه تندرستی نباشه 4 تلیین و هاتنه شکاندن و نورمان ده دمک نزیک ده وگر مالا خواه لآلمانیا دما که نورمان هاتبو رواندن حوالکه و پیرابو فاطمه بو حوالاوه مالباتا نورمان جروداوه را گوت حتی نها او تشتکی لسر چارنویسا فاطمه نزانن وان دکاری بون تنه کچا خواه نورمان رزگار بکن لتاخا شیخ مقصود دو اشرفیه دو تاخین مزن ین کردانن لحلبه پشتی ایرشک گروپین چکدار لسر خالین آسایشه نها روش آرام بویه آسایش راگاهانده بو کوان ترمو بریندارن چکدارن سر به حکومت سوری و را دستی وان کرنه آسایش شیخ مقصود و اشرفیه ده بیجن او آمدنه به هر آواهی هرمین خواه بپاریزن پشتی شبکه آلوز در دور هر دو تاخن شیخ مقصود و اشرفیه ین کردنشین لباجار حلبه روش همن بویا و هزن اسایش ریوبریا خسر کاری خوی آسایی جبو پشکنین و پاراستنا اولهیت کن جافگانیا که تایبت شتاخا اشرفیه نیوروژا سشمه شطور مدیایی یا رودا ورد دا زانین که تفگرک چالاک آهزن اسایشل تاخه هیا لی توش رو پفچون در نکتنا جعالی خواه اسایش شیخ مقصود و اشرفیه راگهاند گوان جنازه بریندار و دیلن کومن چکدار را دست کرنا که ایریشی سر خالن وان کربون نه اول جوره بی دمکه زوتن مسایر رو دکن زوتن موزد خود شی کرنا سواتر خود شی کرنا زوتن عملو دو غوزن اتفاق نو بری ما و دولتی سوریه ده عملو دو غوزن و اتفاق خراب بکن زوتن نوجی جو سلامتیه تشتنای زوتن دمه پیش دوجی ما تدبیری خو گرتی یعنی اول تشتن چه بیریش چه به زوتن اول خارجیت خود گری بویر پشتیوه کته کلگوری اسایش کومک چکدار ایریشه که راست آنی بو سر خالن هزنوان التاخا شیخ مقصوده هزن اسایش تکز دکن گو اوجهر بویر و پشهاته که را آمادنا هزار کری و هندرین حلبه تدی هر دم که ایریشک سرما سر نقطه ما امجی جبوه یکی هم تیمی حاضرن تدی اتفاقنا هنه علاقه ما و دولت لهر دم که اختراق دکن و اتفاقنا تدی در دوری ما موضوع چه دکن دولت کشفی را دکن سرما هر دم که ایریشک سرما لام جوه یکی تیمی حاضرن لگوری ریکفتنا یک مها نیسانا ده 1025 ده نافبرا انجمنا شیخ مقصود و اشرفیه و حکومت سوریه ده پاراستنا اولهیه هر دو تاخن کردنشین به هزن اسایش هاتی هلپسارتن حسین عمر روداو اوفیسا یاسایی انجمن کردی انا کسی داخوازا هلوشاندن بریارک ریوبریا عفرینی دکن ده درباره آواکرنا کمیته که دا بو او بریار لسر وگراندنا مال و ملک خلقی بری چند روزان ریوبریا عفرینی بریارک درخست بود ده
هناك شرط و مرجع نو لسر خلقي عفريني فرس كربون كسين كنت خازن ملكي خو فقرينن او جي آنینا تابو بو گرگ دوکومنت دستوان کسان ده هبش بو که ملک لوان ورن وگراندن لی گله کسانه نکارن وان تابو یام دست خواه بینن خلق جویه که نرازیه به تایبتی جی او کسین که دما شر عفرینه ده سال 2018 کوچبر ببون احمد حسن سروكي انا كسي لعفريني جا عفريني قال منك احمد بخيراتي تخازم براستي في مسألة هنا كي فهم بكم يعني بو من هنا كي زلال بكي او تشنا او دوكومنتين كوج خلقيتين اخوستن جبوكم مالو ملكي وان لوان ورن بقراندن هيفور باش باشتر براستي تديت وقت تعميمك دركات بجمرة شش اف جبو هرما عفريني او دبيجن ايرو ام بكوميتي كيرارونش تم قلت نجبو عزازي وجراب لسوان دراجي دانكتي باشتي دنگي تباشتي كاك احمد دنگي متيتا دنگي متيتا كيما والله دانكتي بر كيما دنگ هنا كي زيدا بكنجبو كاك احمد حسن دنگي متيتا نها دنگ باشا باشا انا باشا بله كهنا كي مرخص براستي في مسألة زلال بكي يعني او كوميتا تشش خلقي دخوازه برسكريك چنا چما خلق نكاروان دوكومنتان پیشکش بکه اف بريار مثلا تنجبو عفرينه يعني جبو هناك جهين دجي دمشى براستي اف بريارا هجمار شش هجمارك براستي يعني قال لك زور وزحمتي تدهيا يعني جبر آلية كتدهيا او آلية پر زحمته يعني قد في دميك كندا قو يك كارنبه وي بلغنا بيدا بكي قو حتى قو هر مالو ملكي خو وقت بي برايه خو مثلا خزميوي بدس خو بينه يعني ديفيجن تي هر مثلا دوكومنتا بينه تي تصديق بكي ثبوتيات تي بينه تي ببي وقت بيجي اوفيسا شاغي اوفيسا فرعي اجا جور وي هر اوفيسا مركزيه اقتصادي وبموجب وقت بي محضركي نظامي وتيرا دستي وان بكي افجي براستي يعني دمك دخوزه يعني اف تديت موسومه زيتونه البردريه يعني اف دي كومانتنا بل قالك زور قد في دماني زيك ده تكون به بجبينش برفيجي ام دبينن يعني اف برياراغو هجمار شش قدر خستنا قال لك كي مكاسيه وهنا يعني قال لك نقاط الثغرات قال لك تدهنا يكجي جو ام دبينن وك جو تشوا اوفيساما ويسايجي يا انا كسي جو اف داخياني درخستي يعني يكجي ام دخازن اف كوميتا تشي ببي جكسن باريزر يجو ج وقت بي ج قانون ودستور فهم دكن جو كانبن تدا وقت بي كار وخبطه خبكن جزاريه هرما عفرينه بن يعني اف يك يا دي كاني او مثلا مرجعيه قضائي جو كانبه مثلا طعن بك او اعتراض بك سيرفي مسائل ندهنا افجي براستي زوره كتي يعني واركي بيروقراطي يعني تي اجاج جيكي هرجيكي بيكون موسمه زيتونه دربوز بي يعني يدا قال لك خلكي عفرينه خدي مال وملك يعني نلهري ما عفريننا يقول كردستاني يقول قامشلوي يقول تركيا يقول اوروبا يعني افجي زحمتي تدهيا يعني هانيندنا في بلغنا حتى قلت كونه بيني وتوقت بيت توثيق بك وتبي آلية فقرينه براستي قال لك زحمتش برفيجي مديت يعني وقت بما ما افتشت وك انا كسي امردك يعني ام ديفيجن اف بيروقراطيه اف وقت بي اللي حيراندنك يعني وخاصه يعني هري ما عفرينه ام بينن خلال وقت بيد 15 ساله دا 3 سالات د سر مرا دروز بین يعني چه وقت به رهبریا خسر بهش بریوه رژیم بشار الاسد به دیورا ایجاد ترک و فصائل بین و آنا جی دسالتا نه یا وقت به پشتی رو خواندنا بشار الاسد هاتی يعني و دمه کسی که نکارن وان دوکومنتان بدن کمیته آبوری يعني ملكو مالي وان ناين فقراندن براستي انا يعني قال لك
گفتگو و دیالوگ و داندن استاندل سر و مسئله چه دبی ایرو رونشتنک ما هبی به مسعود بطار بتاف عبد الرحمن السلامي وقت بي افي وفيسا احمد الشرع ويكجي جو كوميتا اقتصادي جهبي اف ام انجمنا وقت بي خوجهي بلديه عفرينه ام رينشتنك فرها بي يعني جنواحيد هريما عفرينه تبايها بين يعني امجي لي بشار بين براستي قشتك ما بتباي يعني ما نرازيبونا خدا خويا كرن لسرفي تشيكرنا كوميتي بفيشي وي يعني ما قشا قوت يعني افزور وزحمت براستي يك وانا بفي بلغنا بيني افدما شورشي درباز بيدا مثلا بافك هبي تشي رحمته اجا حصر الارث چينا بيه هين وقت بي بار بنا بيه هين تي بلغاش كو بيني تي بقام حاكم كو قضاء كنظام چه ما وقت بي ناراضي بينا خدا خويا كرم براستي هنكي وقت بي ليفاغارين دفي مسألة دا ويتش بي يعني اجا جار نجمرة دقوتن دو شاهد بن و اف بارزاري وقت بي تعيين كرنا هوجي حاضر بي ودو شاهد هبن بيجن اف مثلا زيتون يفي فلان كسنة ويجرى بيجن تمام ماشي اما و كسيد بيجن كرمك اجا دبيجن يعني اوجي دبيجن دبي ما قلت شما يعني اف كوميتال هري ما عفرين ثاني يعني شمال ادلب تنا شمال عزاز تنا شمال جيه كيد تنا شمال سوريا بتفاي تنا يعني براستي قلت العزاز جهه ونظام جراب لسوان درجه هي ما قلت يعني براستي اف بي شورا روجا شورشي يكمين ده حتى رجاء إيرو وبري ويجي رجيما بشار الأسد أف هرما عفرينه وهربها هرميت كردي بتفاي وهرميت سوري بتفاي جي براستي قال لك تعدايدي تن أف شورش بو وقت بيجن آزادي ورومتي بي يعني دبي يعني أف نشتجين في هرمي برومت وآزادي بجين يعني دبي وقت بي ليفاجر دبي مسألة ده شيء بي يعني نشاكل بردسي من هذا بيجا كوميتي أبوري جسدي بنجي وج مسمى بستيناج مسمى كتة زيتون دارو برندن سدي بنجي دفي بتشنج كوميتايا أبوريرا أف نوچه چه خاص راسته أفتشت اف نوچه بشوية كيته انه اف كسي جو مثلا خديه زيتونا نلفر بنل دبر عفريني به ووكالة جينادو بكسي مثلا يعني وكالة ندو براي خو یا پسمامه خو یا مروکی خو ایجاد به سدی پنجی جوی جموسما زیتونه و هرتی که به صندوق دولته صندوق آبوریا دولته و سدی پنجی جی او کسی گو هل تینه دیدنه خدمت وی ملکی دکه وی بدن وی ایجاگو حیا دمک ده پنج هیوا شش هیوا خودیه وی ملکی هات و بلگه خو وقت به پیشکش کرن و سدی پنجی اویگو خستنا صندوق ویلی بگرین بکرتی او کسی که دوکومنت و بلگه تسلیم کرنه رادست کرنه ملک و مالی وان لوان هاتنه وگراندن؟ براستی هین مثلا هین ند دان وستاندن ده يعني دان وستاندن ده هین تشتی وره السر عرده يعني چینه بیا و نالح خيشيبه بيجي يعني جبر موسوعة زيتونه هات يعني وي تشبكن يعني إجابة فقرن بلكي يعني أم بيجن مثلا مختارة ومثلا شاهدة بينن رادستي وقت بي خديه وان بكند افتشت بلكم ويتشبه وكيم يعني ايه جو بلغهانين كونه بن وقت بي بلغهانا پیشکش بکن يعني براستي يعني الا مويلي فقرك دفي مسألة تشبه بيجبر يعني بسر ناكبه يعني بكرتي خبرك دنجي الجملة دبيجن مثلا او چکدارين مالباتين چکدارين كو عفريني دركتنا جبو ورقرتنا مسمى جارك دن وقريان عفريني تشتكي بي اواهي هيا كاك احمد هن فدقارن يعني هن هيا او تشتي لي كيمه بركيمه يعني بركيمه هيا بركيمه لايرو براستي اف عبد الرحمن سلامه افيغو اوفيسا احمد الشرع براستي يعني بتندي يعني قوتنا كرغو تناك زيتون حبك زيتون جو ياك بخازي جو ببي يعني جو امي تينين امي بين سريوي يعني براستي يعني بوقت بي بتندي اف جو تنكر يعني بله جالك سبوس احمد حسن سروكي انا كسي جعفريني